استوديو راديو ريباز اف ام گوتار شوپینر المهجال هر دری دنباش نها دما پیشکش کرنا بولتانا دمجمیر یک فرمو گرنگتری سنوجا جیهان احمد دبیجه کو پیده و رژیم یک مالباتا و پیوندیا وان و کروباوا و علی کیالی سپاسیا پککه و پیده لسر کارن وان کوش رژیم را سوریه کرنا و ده به هفره بکن دکه هزن امریکی دست به وکشانا هزن خواج سوریه کرن و رژیم سوریه انسیاتیفک عربی رولا ایران و روسیه دوسه سوریه ده لاواز دکه قبول کرد. دنباش. آژانس آنادولیا ترکیه را گاند که هزین امریکی دست به وگواسنا چکی خواه جبنگاه خواه لشکری لگندوار باجار دیرکه روژاوای کردستان کرن. لگوری آژانس آنادول او گاوا امریکی یکم قناغا وکشان هزین امریکی جی سوریه. بردفکا بناوی هیزن سوریای دموکراتیک جیهان احمد پیوندیا پیده برژیم سوریه را و کروباف پسند کرد و گفت که او به درباسونا رژیم جمن بجرانه تا که سوریا ورا پاراستن لالیا کی دیجی سرکرده کی رژیم سپاسیا چکدارن پکک و پیدت که دبیجه او به هفره شری همی هیزن بیانی دی سوریه دی بکن و یک بونا خاکا سوریه بپارزن هر وها بجاتیاره بری پکک عبدالله اوجالان کرد. بردفکا بناوی هیزن سوریای دموکراتیک حسد یا سر به پیده و جیهان احمد دبیجه کو پیده و رژیم یک مالباتا و علی کیالی سپاسیا پککه و پیدت که دبیجه اوی به هفره شر همی هیزن بیانی دی سوریه ده بکن و یک بونا خاکا سوریه بپارزن. بردفکا بناوی هیزن سوریای دموکراتیک حسد جیهان احمد پیوندیا پیده برژیم سوریه را و کروباف پسند کرد و گوت کو حسد در باسبونا رژیم جمن بجیره داکو سوریا ورا پاراستن لالیه گیدن علی کیالی امیده دهزن رژیم ده سپاسیا چکدارین پککه و پیدید که دبیجه بریان ها وان بهوره للبنان شر اسرائیل کریو ایروژی او بهوره جاردی شر همی هزن دخوازن سوریه دا گیر بکن دستوردان تیده بکن دی بکن و یک بونا خاکا سوریه بپارزن. آژانس سپوتینگ یا روسیل سرزار جیهان احمد برسوا و درباره داخویانیا رژیم در باسمونا من بجه بلافکرو گوت او به درباسبونا چکدارین رژیم جمن بجیرنه داکو او سوریه بپارزن جبرکو ترکیه دماکو بین خواه لی چه دوری دینا ایدی قد او هوجه درد که احمد سربار کر کو او رژیم کار به هورد کن داکو ریل بر ترکیه درباسبونا من بجی بگرن پشتیوه که او پرزگریکن خواه نافخویی به هوره چاره سر بکن بردوام کرو گوت امو رژیم یک مال باتن وکی کرو باف پرزگریکن خواه ین ماله بی کسی کیش در و امی چاره سر بکن. احمد آماجه کر کو اوره کفتن لسر دورا روجلاتی فراتیجی جیب جید با ویا گرنگ لباوان لگور احمد چارن ویسا ملتا. لیدوانه که دنده بریان حاجی جیهان احمد جب سپوتینگ را داخویانی و گوت او سورین و نترکن پرسگریک آوان برژیم را هبه دید ناف خدا چاره سر بکن دریه وانج دانوستاندنان را وکریه و او شر رژیم نکن شر پیده تنب ترکیه و داعشی ریا. بردفکه حسده جیهان احمد سربار کرد که ترکیه خوازه پروسه پیده یا دموکراتیک ده پیک و جیانا همی پیک هاتن سوریه جناف به. لگوری احمد رژیم اسد نل دیجیوه که جالیه گیدن و دهمان بابت ده عمید علی کیالی سروک ملیسیم بروانیان اجتماعی یا رژیم کوب الشبیه هاتن از کرن یکو هندستیوی جو کشتنو اشکنجه کرنا ولاتین سوریه دکم کجیا البیضا ده لگندوار بانیاس که 224 ولاتین سوریه شوطاندن کشتن و سفکایی به ترم وان کر بخوینه. هن چالک وانان جناوا من بجه در باسمونا هزین رژیمش من بجه را رد کرن تدی کو رژیم دوهرا گاند کو او در باسمونا. لالیه گیدن ترکیه و چکدارین اپوزیسیونه خال سر سینور هفبش به من بجه را آماده کرنا داکو در باس ببن. اندام کمیته سیاسی یا پارتی ایکیتیا کردستانی سوریه حسن صالح لسر و پالا خواه تایبات فیسبوک دمال پرین مدیا جواکی ده کریارن پیده شرمزاکر. خباتکار و سیاست مدار کرد حسن صالح لسر و پالا خواه تایبات دمال پرا فیسبوک یا میدیا جواکی کریارن پیده شرمزار کرنو گوت که کردان جبلی کوچبر کرنو هجاری و زیاندانا پیش رو جاملت کردان و زیاندانا پیش رو جاملت کرد تو تشتکی دی جی پیاده ندیتنه. صالح بردوام کرو گوت که پارتیا یکیتیا دیمقراطیک پیاده بتوانه که کرید لگنده داکوک لگندوار دربیسیه رابویه
و ئەولەهیا گوندیان تێکبریە و جوانێ خێزاندار یوسف حسێن موسا گولەباران کردنە دەماک و هەولدا ji ber leşkeriya PYD-ya neçarî bireve û lingê wî birîndar bû nihat nexweşxaneyekê de ye tê dermankirin. Hesen Salih serbar kir ku zebeniyên PYD ji xwe napirsin çima ciwanên Kurdan red dikin ku wan bibin eniyên şer dervey deverên Kurdî û mirin û derbideriyê li ser wêyekê hildibijêrin. Salih berdewam kir û got ku Kurdan ji bilê koçberkirin û hejarî û ziyandana pêşeroja milletê Kurd tutuş ji PYD nedîtiye. Hêjayê gotinê ye ku Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyekê de êrişkirina çekdarên PYD li ser mala Hisên Musa û gulebarankirina kurê wî di dema revê ji leşkeriya PYD-ya neçar şermezar kiribû. رژیم اسد لشامê însiyatîveke Arabî qebûl kiriye û nêzik der encamên wê yên siyasî dê zelal bibin ku dê rola Tirkiye û Îranê di dosyeya Sûriyê de lawaz bike roleka mezin bide dewletên Erebî. Rejima Sûriyê însiyatîveke Erebî qebûl kiriye û nêzik der encamên wê yên siyasî dê zelal bibin ku dê rola Tirkiye û Îranê di dosyeya Sûriyê de lawaz bike roleka mezin bide dewletên Erebî. Xalid Elmihamîd cîgirê berê serokatiya desteya Sûriye danûstandinan doh ji malpera îlaf re eşkere kir ku Dîmeşqê însiyatîveke Erebî jêr hatiye pêşkêşkirin qebûl kiriye. Beramberî wê dê kursiyê Sûriyê di Komkara Erebî de li gorî wê rêkeftinê dê ji rejimê re were vegerandin tekez kir ku rêkeftineke giştî li ser wêyekê heye. Herwiha Elmihamîd got jî ku hejmarek welatên Erebî dê pêwendiyên xwe bi rejimê re hin bi hin vegerînin wekî berê piştî ku welatê Îmarata Erebî roja pêşema bûrî pêwendiyê xwe vegerandin û seredana Şamê kir. Elmihamîd serbar kir ku vegera pêwendiyan di çarçoveya hûrguliyên rêkeftinekê de ku tê de avakirina destûreke Sûriya nû hebûna opozisyoneka niştimanî li gorî erêkirina welatên Erebî ve di çarçoveya guhertineka rastexîn de beşdarkirina hemî pêkhateyên Sûriyê tê de di paşa rojê de hatiye ku arman jê ew e ku rola herêmî ya Îran û Tirkiyê lawaz bike û rê li ber wan weregirtin. Cîgirê berê serokatiya desteya Sûriya danûstandinan Xalid Elmihamîd tu zaniyariyên zêde li ser hûrguliyên wê însiyatîvê ango destpêşxeriyê eşkere nekir û ne jî got eger Umar el-Beşîr serokê welatê Sûdanê ew însiyatîv di seradana xwe de bo Şamê pêşkêşî esedkiriye yan na. Doh şemiyê şaxê Hesekê desteya werzişvanên Kurd li Sûriyê bi serpiriştiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ahenga bidawî hatina çalakiyên heman desteyê ji bo sala 2018 li dibistana Siqûriya Taekwondo li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê li darxist. Ew aheng bi rawestandina xoleke bêdeng li ser canê şehîdên Kurd û Kurdistanê û sirûdana tewiya Kurdî Eyreqîb dest pê kir. Her duwê ahengê de werzişvanên serkeftî jî hatin xelatkirin. Keçeke Kurd ji Qamişlo nîşana navdewletî ya navbendiya Kopa Cîhanî wergirt. Cîlan Tahir yekemîn keça Kurd e di Rojava û her çar parçeyên Kurdistanê de ku nîşana navdewletî bo navbendiya Kopa Cîhanî ya bê ya topa piyan ya jinan werdigire û ji dergehê herî fireh dikeve dîroka Kurdî de. Li gorî hin çalakvanên Qamişlo belavkirine Cîlan ji ber zîrekbûn û ezmûna wê di navbendiyê de jariyê rêxistina navdewletî ya werzişê ve FIFA hata destnîşan kirin. Cîlan Tahir keça lêstikvanê yaneya cîhad ya bajarê Qamişloya û li Qamişlo ji dayîk bûye û ji demeke dirêj ve li gel malbata xwe li welatê Swêdê dijî. Guhdar û şûpêderên radyoya Rêbaz FM herwiha rû pelameya Facebookê Rêbaz News bultena demjimêr yek bidawî hat ta bultenek dî her şad bin.